Shubor nakashlem jong unong san hima. Ke United Henyo Trap Movement sengkeme hakashitrik ubenai nok pra arajar arpuar kalalaj ban yekendo yo ba prestun tensong sembut menteri rangba jong ke sarkar jela bat airu de jingtho ban pensngo shaka sarkar bakade ban kentiu biang ya ka song pisa jingerap shaki bahayeng hasem jong ki sangut ki lanot ki bala syasiat yap hakashnong mukro kabala jia haka step jong ka arpuar trik ubenai naiwing arajar arpuar ke sarkar Meghalaya kalade ban ai marsan lak tengka sya ki bahaying hasem jong ki sangut ki balak khlat Henry ke UHM kala pensngo ba na ka sanlak tengka ke sarkar kadai ban penkiu biang ye ke jingerap namartang sanlak tengka kana mentoy ye ki longying ki balamat ye ke jingdo kala pensngoru syaka sarkar bakadai ban aikam aijam ya iwei idikot naman ka wei ka longying jong ki tu ki ba syasiat yam nakaliang jong sembut menteri rangba ula jubab syaka seng paun sanang penkiu biang ye ka jingerap pisa syaki longying ki ba syem lanot bat kin sathau ye ki lat ki lenti kumno man aikam aijam ye ki dikot jong ki ki longying Selamat ya semoga ba ni kong ni ai play mo ya ki press media profile ki la ya don kalam ini di limba ju ki le se ka ki pat ba ki semua ni ki jinga wal ju ni nakaliang macam ni la wa nadu man hagi ni ki baca ni la yar sithe ba ni la lap ni la syam bun ki je bri ki long yin ye ko ka jinga ba tin ko ta ba ni kong du ka jinga wa ka ju ni ko long ba ni ong ye ka sarkar ba ini sanak ba pi ai kan empat lah berpendap ya kaji pasal berjuki kalaja. Tinggi akren ya kata nomor ba beli nomor kalung yang kebaca tu tinggi long yang kebalangat apa kimin du digi kepala ong nok kinong kamay. Ti halor kata kan ngurem tinggi ni ong ya ka sarkar ni dawanak sarkar bahkan ai kam no ya ibai dukhat na kawai long yang. Ti hadin kijing akren ya kita berokhat nilayo ya ka kejubah assurance nak kalian government limba di PTCM ta ba in aya kata kina kapan kiushu ya kata extra sha bakin syam gitu ya men yang kata dia on top of that dia tang kataru dia tambah kiu ya kata extra sha kinyale perlu bakin hagi digi tayo banwan bakin taulak thauti man penyo ya taka kap kajam ya we longyem kata kiong gila syam perkhat pan do hini sigi badam ni dokumen bakin ni jingdawa jungi gila don lupa kata kajing perkhat yang government kham tam minta gido senam jungi dia apa jing penrem jing pelit asam ba terai semua nono ba shimya ka jingin jung ditukhat jung ka jing jungi ada kumbak kum kita teroris semua ba la syusia wadi au merak hapu ka sarkar dia masih pinang don kaan tin radio patno yang simbriu le tingi penrem juri ki bat ni ai ka jukit bok riang ka longyeng jung ti samieng ya ka ika bakila ngat akani ka apot ba kinum dan kinum kusai ba singa chami pada dekat barki lamta kini jing dawa jungi ba pinyo ban urlom ba pengin urlom baik hadu pindayo ya kata ka justice maksudnya ya kata ka jimsyak boh namar mengilai keren syai mata baru di PTCM niong ba kajing bupor yang sarkar ka arbanai pendap ya ka inquiry tingi la keren syai ya di PTCM mentaru ba kadi ka inquiry ngin ko akan kut kumbakut ka kes yung ba shiris namar ba yo lesi la syai ladep taman staf inyo nong obaladep ya ka jing inquiry ya ka jing bishar ti kan syuya untuk klam-klam dan klam pensitom dan klam saja itu kulit ti kita ke badun keti haban siap yang kita beri ujungi ti la penting kenaru nak kalian ka government mentar bau di PTCM ujungi ba kai ke bakila le shman baginya kan inquiry on ladep kan inquiry arbana hapo kin sakem be kita beri ba kin sa le badun kam kita gi ngila de bekran ni setengah hiru bengio ekran mentarsi gai ke bawah lakran syai haju kapor kijing dawa nak kalian paseng bana du mensywa ni dokumen mentarsi bengio so ba ya freelance registration ke bengila dawa du mensywa layo menyakran nang sedang mentarsi kita taru di la dong ba katu bajing hadir bengila de besyong class meeting bengio syong berka government di ngila ekran ba kan ke freelance registration idon kam nomor 2 apa kita kapur di gila ba ka land and forest kapur ba ka don apa ka kadai hapo kadai council tinggal besh ko council lai kan baru CM jong council to kapor di ang bill ada pas la file dak artinya ila bio ya copy jong bill jadi ni tinggal ada ya krem CM yang nak sak to ka DCA this council affairs di lawan ko DCA to ka jimbun kamno bakal jami ba syem tu segini issues bubun
ni shin yo budil shi dre mata ni la ishom ba ditisiam yo ma yo ko bela de pas ni lalong an ta na la de pas ni governor tamba kila pha yang support this council bakin pisnan se rules te kata ki rules ka shong ka jing state rekam jang ka this council ling apo jing alam jing siam tingi sanang ya tendu siam do ban kaman pen kena ya kata ba pisnan ta ki rules kenang ba kani jing ki gi jing dawa gi jing ki urlong ya ko bora pos ko bakila tumu bu tengi la de pong nang ko sini ba nadu mun shwa ni na nakaliang ka nakapor ka po nakaliang ka sengi dawa ban klan gi police personal ship po tan border te kani kala po hedu put bakan kala po ni jingja isa kendit menteri oleh sarkar tengi la ong ba ni kwa at kum jing kren jini bi shnong barka ilaka yang mentang stai ba ka outpost bu ang te po bordo ni persajur mangi kwa ya kani ka outpost bu taru po bukro kamandai hapo border batkam asam de nakalang ka taru nakalang jong deputy siam ila ong ba kila de praya taru bakin shim ya kani kan senjam bakin nile banbu bayang tahi cakap mangi kwa de kita kini gi bangi ibu mo de ba khadu ngiru ila de one sport human rights menen bagi na five sport human rights bagi na dawar nak sokar ko kapor tahi ski ba ya kani ba kan shimti bangi katung bajipan ko juni ngamba gipan na ka NIA kan shim ya kani investigation dan talai keran pada ki ngamba ka NIA kamla ban shim mi kini ki civil case markani ki hab civil case ka NIA ka shim tang ki terrorist act te di halo kata nongrim baki hab an hai bishaka CBI inquiry tingila ong hiru ba ni kajing dawa ka juni kalong ba kin plan bakin ya kitu pulit bale bangkem mardor hadut kapwa ti yang bala ai po ka CBI ka sale lengkap dan nakaliang jong ka government of Meghalaya police department du kimlah syubatin muslia mono ya ka ba ka CBI ka lapsim okey than ka than balakwa bukan register ka jaka kala po ini di aku le polak to register jaka ilapan ngarap ni kesenggim ni yaki ngonai pada register ba yai apshwa on la pas ni expect ba hakni di net banai banwan let's say lada ka sponsor mission kian ubud dan pisnan ni kirus de tangan tahi kelala ban belum lagi